Kini kedai ke Akashvani Shillong, ka khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakong sanjong ka khubor. Lap ka Shillong Traffic Police, bon tali ki kali ki ba pen khen an, kentup ye ki ba ta yit yong bat penan kam siren. Mana ye kinong shong shinong ban kelpa na ka ba pendan kam ye ki. Penni hukum ke District Magistrate jong ke East Khasi Hills ke bakang persya ban thang ye ki klau habarok ke wei ke district. Bat let pe u MLA ko umroi u ba daman bait lamari ya ke jing shna ya ke jing keng bathamai ha yang. Kum ke jing bo dunti ya ke office memorandum bala penmi de katanat bullet home jong ke Sorka Meghalaya ke Shillong Traffic Police STP kala lam. Bun teli ki kali ki ba pendan kam ki yit yong ya ki siren ki jing pensawa ki light saw ki bomdon ni ki flasher wa kerteng hakikali bat pendan kam ki narsi lama nak bentaban si ya ka lama jong keri. Namar kata ke Shillong Traffic Police kan kampen klan ke jing pentrekam ya ke Motor Vehicle Act bat lamana ya ki pat ba bakin kyar nak ba pendan kam ya ki tei haneng bat banweng no ru ya ki lada la pendan kam. Ka District Magistrate jong ka East Khasi Hills nen ka South Tarik Unopra kala penmi ka hukum hapo ka section Shispa Andru Pulai jong ka BNSS ka bakang persya bantang kanang ya ki klau bat ban le bom sunyo lada ja badon ke jing plu ki klau hakeleng ka district la penmi ya kene ka hukum hadin bikila don ki jing ja plu klau ki bala ban bu jing ma ya ki pai ba ya ki jing don jing em bat ya ka mariang kinu ki balik persya en penshitom kat kum ke section arspa arpulai jong ka BNSS kene ka hukum kan trekam mardor nadu bala penmi ya ka bat kan ne tat hadu banda penbena da kum weipat. Ka District Magistrate jong ka Eastern West Khasi Hills kala penjari ya ka hukum ka bakang persya ya ka jingti mau bat syap hakawa kinsi bat hakijaka lum ki badon hasilan ter ka surak National Highway South Ho South E hadin balayo jingtip syapang kani. Ki jinglap ki pensisya ba ka jingti mau bat syap kamlong kat kum ki jing start science ki jing penlang nelum thup kamlong ka basangan bat ki jing pentut ya ki malo ni ki syap bom don kam syakawa kilong ki jing pen ken ya ki kendon jing patha ki NGT bat ki kendon ti marpo khando. Ka hukum ka maham ba ka nukan ka kam bale klem da pet bha kala ban pen sneu ya ka wa ya ki jinglong jong ka ha ka wa ya ki do do wa bat kan kta ru ya ka let kawan. Da ka ba pentai kam ya ka ikhtiar hapo ka BNSS arhajar arpulai ka District Magistrate ka lakhang persya ban ti mau la ni syam ban penlang bat sa syap hakirut wa hapo aspa mitar jong ka surok National Highway. Ke Enforcement Directorate kala penlong ke jing kenra ha ke santali ke jaka hatura ha ke bayade bat u Boston CH Marak u Ismail Marak kuban sangma bat unik seng sangma ha ke jing wat ik sabut halo ke jing keno bakila pendan kambakla ya ka Development Fund jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC nakabanta ka snem arhajar khatsan arhajar khatnriu. Naka arpo pra point Henry klur tengka balamang hapo ke Special Assistance Grants shikulur lamang nakabenta ki jingtrei haka Henry asanang constituency. Ki jinglap haka basdang ki pen I bakiladon ki jingpen ken ya kerukom pendon kam ya kepisa bakin tup Henry pau naka shispa jong kapisa balapalait lepa syaki kontraktor klem dabut ya ki kendon. Kijing siu pisa bala suba bala siu sya ukuban sangma kalong khat khandai point pralak tengka bat arposan point sanlak tengka sya unik seng sangma lengkat bat kapisa bala pha sya Ismail Marak lane sya ka account jong ka kurim jong. Ke Enforcement Directorate kadang pet benya ikikot kisla bat ki kor ki board digital balalam hakapor bakhandra. Kene kedai ka Akashvani Shillong ka bon lam shapi ya ka khupor. Ban peteng biang ya ka khubor ke jinglet pet ya ke jingking yam batmai hinin kasngi kala penti kena bala jandap ban sna ya ka bat ka basa kalong satang ban siang rong bat ke jingpen itenan
UMLA ke umroy uba daman bait lamare bala senran lang de kinong tray ka PWD Umsning Division kila bishar banyak ya kejingya ceprang jong ka kam bat penpau ke jing senghun bakani ka projek kala jandep tang hapo ke hinyo benai AA na ki arpau sau benai bala bu ban pendep ya ka kapisa belamang na kabentakan ni ke jingking bat kesurok mapinyeso bat ka kalong arpau lai kelur tingka UMLA ulai ro eu kontraktor na kabenta ke jing state jong kakam bat ong bat nsha tang ki kali he bakan thup ki bus night super bakin ya na ke jingkin bat an sapentri kam no yak ISBT hamoyong Ki pulit ke East Khasi Hills ki labo yakaway ke police booth bathamai ha North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NICRIMS ha kashitarik menta upnai nakabanta ki jingron kam ha kalyang ki jaka ai jingsumar. Labon senam ke Shillong kaladon tangkaway ke police booth ke batray kam tang hapo Shillong Civil Hospital. Kejingbo yakane ke Police Assistance Booth PAB hane crims kalong kabadon kam na kabantaban kentiu ya kejing singan jung ki patba bat ladadon kinu kejing don kam kibakerki UMLA barim ke Soyong constituency uba Rain Augustine Lingdo ulaklat no nen kesengi ke sautarik unok pra arhajar arposan Uni urang ba ulalong UMLA ke Soyong constituency nadok kesnem syajar kandai spa kandai popra hadu arhajar rai bat ulay kun bun telik election MLA nakane ke constituency. Uba RA Lingdo ula julong unongkit kam Bashir Hem jong ke Shillong Sports Association kom u Vice President hakisnem kibla letno bat it bha ya ke football. Hakaway pat kalyang ka Shillong Sports Association kala penlong ya kejinga lang ngolem nin kesengi bala penya de uba bante dor lingdo president ke SSA ha ka balay don langru kiwei kinong kitkam kejaya kan art kala sedang biang hakaput Meghalaya bat Assam hadien bak Assam kala persyang banbo ya ke police outpost ha lapangap kejaka ke balakam kenti da baro artli kejala Working President ke Khnam uba Thomas Pasa ula penrem ya kini kejingle bakalong persya ya ke an haba baro artli kejala kele ya menjur ban penek shwa ya ka kumbakalong haba kia keren syapang uput usam Ula maham bakanu kanu kejingsna ni bu briu ha kejaka badon kejing ya ke Japun kan mang penjur penban ya kejing ya kan at Uba pasa ula kentu ya ke Sorka Meghalaya bahkan ujo da kejing persya ban pen kenmau ya ke tenat korbari Jong ke Sokar Pedeng bat banyada na kenu ke jingwan musliani tuklar jong ki prio ki banabar. La pelat nen kesengi ya ke thup saken mau Platinum Jubilee jong ke St. Saviour's High Secondary School Tura ha ke program bakerpang bala penlong ha pelau jong ke school ha ke ba umentri rang ba Konrad ke sangma ulalong kumukongsan bala don rengkat ru ki he ki han ki samla pule barem jong ke school ki samla pule bat ki kimi ki pa. Hakjing keren jung Konrad sangma ulay ro eka Platinum Jubilee Souvenir Committee na markajing tray shitam jung kit khat ki bela la ban pinmi ya kani ka thop sakan mau bat kum juru ya ki samla pule ki bela penpu penping ya ka program da ki jing ruai bat jing sha Menteri rang ba ula banru halo ke jingdon kam jong ke jing yasha ba jing shakri ban poi shakathong jong ke jing im nakaliang chung ula no senyang da ka we ka boss na ke Chief Minister's Special Development Fund bat ke tiar tem tiar put sha ka school Kato ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong ha ka por pravaching in so bat ka Akashvani Delhi na ka menta ka kubor ha ka ktin Hindi hadin nang taan penbut ka kubor ka ktin pareng ha ka por pra khatsan minute kane ka day ka Akashvani Shillong